Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo kitam tangarni Tomon Herai ke klub anajok pinang anarong along hemrit kana hok donatum duolo lasi kesung ke phowek veka bang pho tumpen mate hawarara tumpen karbiang long autonomous council ka charipon ke thege dinga tuma phan akerap nang pinangji pusi pherang kya mailong pen kachuni ripon pinpur pon me munila tum kesung ke kaiketa e prang sido lapen kesung nang kele ji thang nata chipu thek the bonta munira tum kisung ahut kachirap theken lo ahok pera kachirap buke lason si kidam tang thang ni phai porni niliba hawar men Tomon Herai ke the dut pena jok hemrit penang an kana hok dundulu bonta isining duk memela ma bangke pinirni anta kisung ke phovek veka tuma phan ke raba be pinna lasi prabjin pen karbiang autonomous council along ke the ke dinga tuma hin pen akerap nang pivek nang chi pusi pherang kya mai long pen mekri bu pru pen kachuni wi padupon Lapen Karbiang Autonomous Council Songja Po Mate Team Karbiang Long ke Japon Lina Bang CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dr. Numal Momin Lapen an Parta Nilip Local MEC Po Bitro Rongpi Nili Tuma Kisung Along Hemrit Kana Hokdun Ting Mate Phelang He Huelong Adima Klong Nang Humri Vek Thapusi Labang So Phelang Kia Mai Long Pen Tuning Report Tike Mo Hetue Kobo Bisarisu Amar Jiburs Nilipot ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা সহায় সহযোগ তেওঁলোকে দিব বুলি আমি বহুত আশাবাদী আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে বা নিলিপ এমএসি পবিত্ৰ ৰংপি তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় পাম বুলি আমি বহুত আশাবাদী Chuki Hola Pen Sonjit Crew Karbiang Live